So karon guys, mag-skip ta. Ay, sigliling ka na ko ay. So karon mag-skip ta. Katong English nang kay akong evil best friend. So karon, yang evil boyfriend. Yeah. Mag-join na ta. So normal na ta. So after sorry na, karon ta siyang haunted house. So nag-prepare ko daan sa ako ang Coke. Akong Coke. Ako ang flashlight and akong pizza. No? Kaya rin ta. Okay, well, Nibula oh. Ako na doon sa pizza pero anyway, let's go. Ang kaning bacon boy, bacon girl, you know. Na pwede ba? Di pwede, ay. Mahala na ka. Anyway, sorry for not posting gabi, gahapon kay busy kay me. So let's go. Check this up to you guys. Chala. Lamigin bacon. Ipas ko. Okay pa. Oh, let's go. So, anyway, I did it. So, yeah. Boom. Okay. Oh my God. Kita ko ba ni? So, before naman ito, mag-init sa cook. Oh, diba? Okay. Kuhaan kayo guys. Pero guys. Bahaw kayo. So, mayroon tadi ini mahurot akong cook o akong pizza. Pero, usa naman kapisa akong pizza anyway. Okay, ariyata. Elevator na tayo. Elevator. Pero, flashlight ha. Kita tayo sa babaw. Okay. Lo. Okay. Okay, anyway. Let's just, oh my God, kadugoy mabibaon ni. Uy, oh my God. Okay, wala na. Let's go. Oh my God, na yung mga, naunsa ka girl. Na yung mga, cobwebs. Oh my God, nagkulong. Hoy! Siya man di ay to. Anyway, let's go. Okay, nothing to worry about it. Okay, oy. Kapataas ni laser. Let's go. At open. Anyway. Gatas ang laba. Dagang. Gatas ang laba. Woo! Biker time. Woo! Manakbanahan. Ang sakok. Okay. Anyway, let's go. Samni. Oh, ladder. Abi ko adto ta sa door ta mo agi. Sa ladder data. Ay. Let's go. Okay. Sama ni. Wow. Diyan makadari. Floating table. Floating table. Floating chair. Ha? Umsa? No, let's go. Exit. Go ha. Okay. Not to the race. So let's go. Ay ko itukmod ang doors. Ay ko itukmod in town. Let's go. May tao dito sa ubos. Oh, ay. Nabalik man siya. Hacker na siya. Hacker ka? Let's go, bayish. Ano to? Wala man. Okay, na preksyuhan ta. Okay. We did it. Let's go. I know. Pong pang. Honey.
ready, dire. Okay. Okay. So easy. Let's go lang na. May ladder dito. Okay, anyway, na ladder dito. Okay, malang. Let's go. Nabalik. Okay. Naman nakita ang ladder dire. So, that must be this. Wala na din dire. Kabubugin ako eh. Anyway. Ito. Let's go. Mainam. Makastag pizza. Tapos, mintag tubig. Okay. Okay, ato na balong nga. Basig ba? Pero na battery. So, let's go. Boom. Ay, musok. Let's go. Let's go to the ladder. Okay, anyway. We are... Uy. Ari yung mandi abi ko. Dito ta. Ay, okay. I know. Daga na. Ambak. Sige ba? Hala, kadagan ba ni mga... Ilaga. Ayaw ko ilaga taon. Kay buutan ko ilaga. For your dreams lang. Ha. Oh, napod ilaga. Dre. Oh, hoy. Ay, ano kita sa leather. Colorblind siguro ko. Oh, habol time! Oh, habol time! Bye-bye! Oh! Woo! Bye-bye na! Woo! New game, bolos! Okay, wala na ito ang naduwa. Escape dito kasi. Ano po ni? Woohoo! Nabuhutan kasi Michael NPC. You managed to escape from Mr. Kitty. Thank you very much for the plane. I'm still working to update the experiment, so I hope you come back on another day with your friends. Now try my new game by entering the folder. Okay. Ay. Mali siya si... Ba't niya pangalan? So, mabalik ta. No. Mali siya. Tapos, yeah guys. Hopefully, nag-enjoy kayo sa video na ito. And don't forget to like and subscribe. And pindutin nyo yung notification bell para ma-notify kayo if ma-bago akong video. So, bye mga guys! Have a nice day! Nindot ka ang clouds!